Metele ita we minor e office itanei ma esa mai nangalo mea umolene la lulangi ayo lo vai vai sa usa ilise elo famoni ele itali vai noi mata malingi ile mafutanga se malonganga etele ila ubai ma omuli muli atu lo matai Yesu o te tau tino te mafai o te vai vai ai e musu musu mai lo tatau mafai Yesu o ia o te malo si ai tulai mai o si o uola vai vai e saunga lehu I a o lo matai o te malu ai I whai ngata e o mai So mai le sabio pita de ai maso fefe yona tinga ola na tasima o te matino te olai ola na tasima o te matino te olai la vai fai nganta de ola na nei ma ona bua puna ai o te tu ma apa tu ya Yesu be angi mai afa ole nei la lola ngi ma ona tinga Yesu o te mau ai le file mu la imai o si o uola mai mai e saunga lehu I a o lo matai o te malu ai I whai ngata e o mai so mai le samio pita le ai maso fefe yona tinga o lana tau si mai Motino te olai O si o uola vai vai E saunga lehu I a o lo matai O te malu ai I whai ngata e o mai So mai le samio pita Le ai maso Fefe yona tinga Ola na tau si mai O te motino te olai Ola na tau si mai O te motino te olai Ola na tau si mai O te motino te olai Samoa Tau tona o lo fa avae
Ia whatalo whatu le nei tai au ia pa ia mal mamalu so tatou wātunu
ia fa pena mo fa sala mo tu sao ia alau lo pe to la tu tato po kalami o le usu seu ma le lo pe nei tai au o le vi inga lai fa fo i le tua ia wa o tato wa dia mai le nei tai au fo ia i soi fu fo i maseola ia i pa ia man malu so tato wa tunu ia wa tato tatonu ia te yo e fo i ma taton fatasi ia analese noa le tato ali faola ia le ngata i le puipuinga malu a au alofo le tato tua tato te le to ia ulia mai nei tai au o le vi inga la ia e fa fo il tapa au sili langi ia i lona pule fa soifua ia o taita ina mai ai le ngata soifua foi ia o le ola lau au na vai ia o tato feilo ai manga fatau soifua ia pe o la le upu fa samoa ia le ngata ia ia o mamalo le atua malona alofa tu no o tato au lia mai nei tai au ia o tali tonu wa mai a ona te ailangi le fitu tali mtangi na ngata ia o mai fo to toli niu tua o ia tawala le tato wa talo sanga i tai au ia ele ngata o i tato tato tasi ia o pa ia foi man malu tato a inga o lo va pena ona mai mo mai mo le noa ia mai mo mai tato por calamelo Usu Seu male lo pe ni tai au ia e pe ona masan yai e fie fo i fie tele la ona ia o visesio mo lio ia lo tau tuina lo tau pa ia malo tau malo tuina tu fo i sina fa malosi ia mo i tato ia ele ngata e fa malosi ia i la tau uma la mo lo fa pena la i leisi tu o tato screen ia po ai lava mai mo mai nei tai au ia fie fie tuina tu fo i se upu mele fiong pa ia le atua e toma tau e fo i lo tato waso ia ma tuina tu fo se ma faunga e fa malosi ai oi fa malosi fo ia ia au tatou sama vani foi ina masina lona ono o le tausanga luafe lua sefulu ia au tatou fea ngai foi ia ma le faamai o le COVID sefulu iva ua tatou pagati ai o le nei tai au ia o le tusi ma le fiong pa ia le atu se tatou faalongolongo ia o mua mai lea i le Ioane sefulu ma lima o lona fai upu sefulu ma le ono Ioane sefulu ma lima a lona fai upu sefulu ma le ono fa pena fai tauina ua lē filifilia a'u e outou ai ua filifilia outou ea ia outou ō ma ia outou fua mai o ni fua ma ia tumau ina fua ina ia foaina atu ia te outou ia e lau tamā mea uma tu te ole atu ai i lau wingoa amen ia o le saunoaga lea le ni faola po Iesu Keriso ia safa pena tuina atu ia i lona usoo mai ia ua lē filifilia a'u e outou a ua filifilia outou ea ia outou ō ma ia outou fua mai o ni fua ma ia tumau ina fua ina ia foaina atu ia te outou ele tamā mea uma lava tu te ole atu ai i lou ingoa amen ia o whawhiwhiaina fo i au whamaniaina fo i au tu sai fo i ma lea fiong pa ia lea tua ua tātou whaitawina o tātou whaalongolongo ai fo ia i nei tai au ma nino lava i lea fiong pa ia lea tua ia le whaamalosia nei tai au o i tātou uma lava ua tātou mulmulitai po i tātou uma lava Gary Siano o tātou wola i lungo le nei funga ele po lungo le nei lalolangi ia tātou tele i filifilia lo tātou ni whaola amen e ui au lau whai unga sa whai te muni muni ai ua maa o na filifilia oe e lo tātou ni whaola e te whai ala na ngaluenga amen ia
pe ia o tala masani, you have been chosen out of everyone. You have been chosen. You have been chosen. Ia for a reason. Ia ile mafuanga na lai ona fitfilia oe ea el tatu faola. O lo manino mai ana vai ana saunoanga. E tele i fitfilia ia faola. Na fitfilia oe el faola. E te faiala nanga luenga. Amen. Mai ele ngatala ina fitfilia oe el faola. Ia o toi muni mai ia fai unga mai. Ia o tau wo ma ia fua mai o ni fua. Ia ma ia tu mau ina fua. Ia ona fua ina tu ia te o tau tama mea umalava. Tau te ole atu ai lo ingoa. O le fesili la. Wa ia fua foi o tala noa ia le ni faola. O le tau huola ia nga le kalatia. Kalatia lima lo fai upo lo suma lufa mai. Fruits of the spirit po o fua o le anganga. Fua o le anganga pa ia. Amen. Le fa mai lo ia le love. There is love. The fruits of the Holy Spirit has love, joy, peace, patience. O le alofa, o le oli, o le file mu, o le onosai. O le hanga alofa, o le lei. O le whaatutua, o fua umalaia, o lo ta ua mele kalatia. Those are the fruits. Pe ai kangoe koko, ia le apu, e fua mele apu. Ia pena pe tau fa pena le ata o le fetalainga le faola, ia non au so, ia mai tatou umalava. O tatou ngā lulue o kerisiano I lungo le nei lau langi. Amen. Awa mai tu sia ta vitalan salamu mo mai amu ia le tangata ele savani ile fifilinga ya mioleanga ta sile na fua o le fua na o tangata o muli po ua mai o no tofi ele di faola e nga lue na nga luenga amu ia le tangata ele savani fifilinga ya mioleanga ele tu foi o ia ile ala o yang sal ele no foi o ia le fo eta wemu ai nau o ia I le tūla fonu. Amen. Ia o fua ia tangata o lo muli tai. Ia I le li faola. Ia e tele lapani ni tusi mai la fiong pa ia le atua. O lo fa matala ili ai. Ia le tatou mau fa malosi ni tai au. Ia e pei foi la ona tuina mai foi I le mātai. Mātai o fitu su ono. Ia o fua o ngaluenga mai. O fua o ala tau ngaluenga. E no ai la to. Amen. A wai le fa mai kala le a mata yo. Wai le ma fa yo ngai la ko mai se fui vingi. Mai se la au tui. Amen. E le ma fa yo nga sanga kare le. Wa e lo ai na mio, wa e lo ai na nga lue, wa e lo fo I na personality. O to inga tangata ai. E fua mai fo ila fua mai le tangata. Na fua le. Ai le se tangata tu mai ile vainga ia te oia ia makwale leia ai fua mai fua fa le e te fa pena ia le fa matala ina le tatu fa ola o le fe au ma le tau mo tatu ni tai au fa mai tala amata yo e le ma fa ona e au mai se fui vinde mai I se la au tui. Amen. Le ma fai o lava pe o if you are chosen by God, if you are chosen by our Christ Jesus, e te fai na nga luenga a e la tu fua o le amio leanga. Amen. E le fa pe na that is not how it works. A fa pe o filia pe nta o tatu fa malosi ka ko ke le filia a wa un filia o to ia o tau fua mai lao ni fua. Amen. O nei la tai au. Ia o lo fa manatu mai I tātou. A fa apia, if you think, or if you know, or if you believe, or if you have faith that you were chosen by God, that you were chosen by our Lord Jesus Christ to be, to follow His footsteps and to be one of His followers. Make sure
the fruits that you are about to bear is the good fruits. E pei ona tu ina mai fo e faola e fa te inga. E ao fo ila ia tatou wa mulmuli ta i ta iala tatou faola. Ona fua mai oni fua lele. If we follow good examples of our Christ, we need to bear fruits that is from our Christ. O ta wana o fa manatu ni tai au ia o ta pena mai foi o tatou ainga ia o wo mai masani anga uma tatou pukala me ni tai au ia I ngaluenga matiuta nei aso. Ia e mana tua, you were chosen by God. You didn't choose. Again, if you